Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Temu Putin, ban penyiapno ya Zelensky. Kakip kadan kaplan, lada Zelensky uncak penyiap, ong ka report. Hato Zelensky ubadai presiden jong ka Ukraine, uncak penyiap ha Putin. Lada presiden jong ka Ukraine, uncak penyiap no, hakajaka jong on sabu bujili da uwe, da ka tim jong ki he ka Ukraine. Ya kane layatu da uwe politician, jong ka Ukraine, hapadang katma ka badang ya, ha Ukraine. Lada Volodymyr Zelensky, unsa penyiap, unong hier pateng jong unsalong presiden jong ka Ukraine, layat hu politician. Kariti sinsar jong ka Ukraine, kalayat hu syai, balada presiden umlak ban pendep, yaki duty jong udai chairperson jong ka dorbar tauan, uban sasimti, kum ukli jong ka Ukraine. Lakum taru, unong sanhima, lane politician, ulaong, chairperson jong ka parlimen, sim layat dai pajba bat kinong Ukraine katkum kihe sarkar jong ka Ukraine balaya kendu da politician kilaong lada je ka jingya bompat dai por jong Zelensky kari Ukraine kan salum da ka jingya lang jong kihe sarkar Ruslan Stefanchuk udai chairperson jong ka dorbar tauan jong ka Ukraine lada je ka jingya bompat dai por jong Zelensky Stefanchuk unsalong uklidu jong kari Ukraine katkum ka report laong baka sarkar jong Stefanchuk kan kentubru ya kiwe kidkot kaba kentub yu Andriy Yermak ukli jong ka presidential office foreign minister bat defense minister Alexei Renikov katkum ka report laong ru ba Valery Zaluzny ubadai ukli jong kispa Ukraine lakmilinti ba undang ne ban baca ka kam jong politician ulama ham ya kinong kersan jong kakip bakat saknyu kensan hari sepni lada GAA ya Zelensky lanyo kumuriu kraw jong kajinya le persya ya ka Russia ha ubnai me ar hajar arpo ar Zelensky ulaong bakakip kaladon ya ka plan B kabashim jingkhen ya ka jingyap jong ha ubnai match ar hajar arpo ar Mikhail Podolyak ubadai unong yarap jong Zelensky ulaong ba ubos jong unsa imbun snam hakajing persyang kibabun ban penyap ya katkum ki report ka Moskow kala temu ban penyap ya Zelensky haswa jong katma kumno ka Moskow kala pelaca ka jing sisa baka Russia kala don kum kini ki jingmut ban penyap ya Zelensky